أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomoro watukufu mlioharmu ikabale dunia yonti mahususu walio mwenze ndani ya Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwasuli wakati kamba rafiki anajer hadisi mpavi leo na mahadisi yani ya pangi ha nukto moja tajil watu viriana nukto yengina wao be muhimu wasu hadisi ya maisha enzi ya Komoro na zibushro heri lambar sizona hahandani lo mwambia namba gouvernement de libération en exil ya mheshimiwa Yusuf Said Mahazi ijipanga harmale ransha shivani iki harminti ya Komoro. Nfikra ambayo taarifa muhimu iliamba kula mkomoro lazima nikamba asivozea asijipanga, maana nfikra ambayo nustro wa inti isija habavo hauka infumoraru kabili i avion itovinga i gouvernement de libération ici là wa Charles de Gaulle kujilia aéroport Prince Said Ibrahim si amin amba wa Komoro hao jimlifu wao watojipanga, maana entongo wako itade hiyo netu waswili i gouvernement de libération kamba rango le 26 mai 2021 yakenti kayaka na mitwala amengi katelo kamba Komoro ikelibro kayaka na tungo choko yontika tuupanga wanadamu wensho Komoro wakiharmo salama na aman walawe harmo yezi mbovu ya jihensi hanguvu rangu idati hiyo. Avo habushra hairi risishemele zamba le 26 décembre 2023 isirkali ya haki ya Komoro ne de gouvernement de libération en exil itoka harmwiti, mana msiju wa fetamba baanda mahiyo pia wefanya hunu kavaka ntongo kasodo otoli ya zi condition za ushinda zitoe nchi yatu ha salama harma imihono mi ya diktature hamu nasaba unudema na leo hadzina la waziri wa handa we serikali hiyo ni shemele zao handa ni watangazaji wake tayari ya hunishia wa Komoro zozi virao kula mtangazo wa heri ni nchi yatu, kula mtangazo ajambamba nafuvu la hulenye sarmu nchi hiyo resimhutajia arenge dhomana zahe hunishia wa Komoro rangu leo te suku raisatu wasili one delegation yahe wake mengoni mwantu ilamba wasitangaza zotongozini sira wantu wa siasa hazijanibu pia zikewa moja, mana zini tongoza siasa nensi ya tuistambi ha siasa mbovu waelewe amba wakati uja ne gouvernement de libération zianzima za ukombo inti wanazo bentongo mordeni yovenza msanda wa kula mtu sire population yatu ili amba hiyo de tambi hao mahususu wantu ilamba zinafasi za ngatiti wanikamba wasurumu wabure
wasienshi harma masikiti kula suku timaji timwenge tishaula shtoshao tinafasi za ujitamka wantu wanu watsanganyihe wamoja wajambi amba wakati wako ulinda pia tuwa nuja mana wakoshe melizamba lazima wake mobilisateur akiembeli peuple mdonge vo mobilisateur tuwa sija ne de son excellence Issouf Sid Mazi nsijida wa Komor na kula mtu ilo amba sivulishie taarifeni amba yini wantu weju haldina la communauté internationale wajidi wa msafara unu na wao waelewa amba unu msafara lona heri nensi unu msafara yulu amba wahar maldito lao hahuvima zitambuzilo amba insiatu wasizi yenshi nedo kamba wanadamu wabwala zihanyu wasilague waharalizi wasanganye wamoja wasrengu wazi haki zao kawasiju ambe sharia shoru milwa namna tini demana npari liovani nivele risala usoni mwa majeshi na karongo wa majeshi rsiju amba leo ya suru milwa mangavu na diktature maususu surongo wa diwan maofisiye wa ora nede ya makolonel ilo amba tujiruhusu rongoeta mazina ya wantu ilo amba war maljeshilo wanadhoma nandi bwavu har masrongozo meso wasijambi amba zintongozaza ali na jihadi na belu bewa madhoma na manaoma o ofisiye militaire walo na daraja za misomo jumwa wantu opia ne leo walishi inti ya harmatambu nsishemeliza maofisi wani wala mwezi maongo yao waelewa amba wakati inti itobu zao vatina msanda wao vavo panye lao mosha na lipanye la azali na Isufi jihadi na belu na wamdunga babo kawasi maelezo ya tokao amba ya tojua ya kubalishihe amba kawaka na zahufanya zinti suku inti mezi beini mahaya parasita ruzungo 7 ilo amba inti yatu isien sharma ufujar wanadamu wasihibu wasalia wasula wa vatina haki izo pia na zi amri izo majeshi wazitu wao rsi amina amba wakati majeshi watu harantongo morde zini kazachorendeha wala tukamba wazahare hanguvu watu jua inyese udiro morde unu na haishe osha arme demena nshemeli zao makolonel Takfin Abdallah Salim Mataba Zanrouk Halidi Twaliha Bastu Dosar Campagnard wani pia makolonel walo harmwinsiatu wengi harma wa service wasurumishiha harma zi amri za peuzazali amba wakati uja wahonyesa idaraja ya misomo yao idaraja ya shumiltera wavenulie wa Komoru ukwelu wa manajeshi wa dhamana wa jeshi mkomor kasiki na yamba jeshi wa mtu orenga amri basi jeshi wa kwelu
di halorenga amri be wakati do wakatameza mba ni amri lo kinyume na izintongo ilo amba preparwa cha kejeshi lazima nazise suala lazima na haraye leo karto kubala ma colonial piara rongwa vani ya sbaki ya enshi upeu fanyo nezini utezefshiru parwe arme hazitobia mbovu zifanywa na nusu harmao haha ilomba ishoshao shivungulwa kiasi ya utosha mana harma dictature sizona ambazi amri za sergent zojo shilia general wakati uje armi ya Komoro wenye samba basivo wakati uje armi ya Komoro wenye sa amba mwanajeshi si mtu yule amba lazima ni meso atoloesha ambilo amba mtu wapeu kweli vwa mipango yule amba si fikiri kenziani baanda mra wa azali de ufikiri role ya notabilite de ufikiri role ya muftora de ufikiri role ya majeshi ntongozo zontaru za harma fikra ya ukamba lazima ni pia shomonti wantu wafikiri namna yangina mana experience irenye samba banda ba harmama saba ya dictature ya zali zinguvuzo zontaru kazafanya za lazimu kinyume ya vavo zisedi ya mangavu upeu wa azali na wajema zahe nsimia wa Komoro walawe harmwenu wazungoro ngomba langage de bois ya hwenyesa amba wananyatu majeshi na karkana na tu majeshi beti duwanu walo na azali leo mana wasirtu wasiroho waskantatwa meinti wasifanya ntongo pia kama kinyume na mwanajeshi uzifanya wavo otu wananyasi yoma andui na wantu morde wao ilazimu meso wantu wafikiri fete zuwa lazimani wasifanye yode mana region shemeleze wa Komoro emba bahati moja ya bakia de hiyo de huregi ya he gouvernement de libération ijenyongwe population ya Komoro iyo de ya hensi havoti mtuni lolo leo ambasanga midensi wao population Komoro mwamba amba karsika le razo kevani lazima ni ulawe nazima kama zidunge unyuma vavo ile nsiatu leo harmo peu iyo de role ya gouvernement de libération de ushinda ishemelde peuple te peuple irihe ijibu ya mahotajio yansi na daula msishemeleza nambie wantu ilomba tahupara vasa ni wasi amina mba wavoti wamtawe shetani mana ode shetani da watengeleza wavo niwambia amba zinguvu ziankili na zimalu walo nazo na washangirie peuple mengoni mwa gouvernement de libération wantu washarekebeshe nsi weregeza mwa mishingi ya hairi wantu wafikirie nsi yatu hanamna njema hafikra zangina amba maisha maovu mordiani lomba wanadamu wenshi haudziro hama hasita ya sibu zevo wantu wakiharma maisha mema
hahumaliza msira ziforsu pia mahususi zilo mwenze amba wakati uja wahufikiria hana mna njema insi yatu na albarua la gouvernement de libération lisome hafete la claire yani mlongo ubulwa kula mtu ilo ambataha tangise nguvu zae vavo ane haki ya utengele gouvernement de libération ile aojue imipango ilio ila aenyese za fikra ile Komor ione ljua ikomor irege harma dhidhamana wakanazo nede ukamba wakwende swa sharia harma mahakum na mitano insi yatu ikarma hawanjema tisuru wamba ikarma tajir beka harma hawanjema hahuju wamba leo fulani dakana insi meso fulani dajao wake mishindano ya hallo beti hubalilia ezi turenga zimali zensi zikemaliza fami tuteza sherinti tugada idini tihujiva nafasi ya utu wa roho hautaha yezi yanshi ahumaliza kabisa msambia wa Komor amba le 26 décembre Kabil i gouvernement de libération itoka harma masiwa ya Komor nayo isutajia misanda ya kula mtu rangwalo mwenze talo ndani manar sijomba zihazo fanywa zo hazi za jamu zo hazi za oto insi yatu harma mikatale iliyoamba i dictature aifungu nsibu sheria hairi ya mawazir wonsi wahe gouvernement de libération na amin amba hazi nguvu zao na zichidia diza ozonti resiwa suili umwiso wa ikomba nziro ini hahairi na wao msi amin amba ranguvu rankli pia watu zimobilize nensi ya tuilawe harmustambu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.